omushomogu ekigendererwa kibe kiri cyo kushomesa abakazi abarikwejumbira mu kutimba efeeza okuba kubasa kongera ahantasiya yabo ubwo barikwejumbira omu bibina hamwe no kubika cyo mukazi kuba independent yo kugira ngo mbe independent mujoga abashija mutakankwata konka ninyenda ngo be independent kugira ngo no mushija kwa rabe yabagira agire kupakasa eke gumize munetambura school fees yo mwana etakabura ekitabo cyo mwana kitakabura no manyi ko abazire abana okukira munonga nibije nibirukanga kugambira abanye nabo not their fathers bakazo kwishebwa abakazi bari kutimba efeeza kandi barukoresa macure bashabirwe kurekeraho ahabo kuba ngo nibabana bashisha amagara gabo munonga ahamagara gabo na munonga umukazi noreba noza mu kwatisengaho toyine gibavuzi toyine ki abana b'utubizara macure nayo ne bagira ki ne ba affectinga n'abacara b'imenda nikiba kitabonire ngo gire ki bize mu kebyo. Stella Atkunda Kamasho officer nagira ngo ibintu bingi bigwire ahabwikizo gucyo rugambo no kwekwe hanangiriza abakazaba kurwanisa urugambo mbibina byabo mayana nkata kusheshuraje none of your business mwangu omuntu bakata kusheshura we have a governance tuyine nanga nindeba hariye baba abakurembeze simu mnonga itoka bacyara abatimba kwa kwejo tubasima mnonga hakuba ebintu mutushomise Gashakwa Juliet Charsima.